Ukulonda nokulondisisa ukudlulisela ulwazi kubantwana abasebancane ukuze bakwazi ukubuza imibuzo emisha uma ngabe bekhula, bayibuze around inkolo, bayibuze around i-culture, nokuthi siqondisise ukuthi kwenzakalani esandlwana. Okunye sinezifo ey'khona esihluleka kuyilapha ey'semzimbeni, ukuhlukumezana kwabantu, sifike esigabeni la bantu behlukumezana khona balahlekelwa ububona. Endleleni masihamba inhloso ukuthi kukhuleke kuthemeleze ukuthi njengoba sihamba lolu hambo sizama ukuzomunca amandla noma i-energy yalamaqhawe ayahamba endleleni, kanye nokuqhakambisa-ke futhi iZululand District ngoba inothile ngomlando kakhulu, akufanelanga sihlale nomlando ongaka singawunaki. Abelungu baye bathi-ke when you don't reflect deep on the events of your life, you shall be shallow for the rest of your life because you don't think deep and reflect on who you are and what